الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مجيدا. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بالتقوى، فقد فاز المتقون. قال رب العزة والجلال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فاتقوا الله عباد الله. إننا لا بد أن ننتقل من دار الدنيا إلى دار الآخرة، إما إلى الجنة وإما إلى النار. ندعو الله سبحانه وتعالى أن نكون جميعا من أهل الجنة، ثم نعوذ بالله من ذلك النار. أيها المسلمون، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا بين يدي الله. من وجد خيرا فليحمد الله، من وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أيها المؤمنون، اسمعوا إلى قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. Mauli mga umat Islam,
Baing lupahun na inumatay na pusan. Mataod na hindi nila tumtumun. Sambil baran nila, kaya lupahan nila. Nawang mo kaya lupahan na imbaran mo. Ayaw palugi, ayaw pari malugi, ilugi da. Misanin mataw duntong halawang kulugian. Mga umat Islamin dunya bukon paghulaan. Pagtanuman sin karunahan na kabuhi. Pagtanuman sin karunahan sin kamatay dito taniwanihon. Liling ako no imbaran mo. Mga tuan, patuo palawa umato din tao dunya. Nainugnang kanay manusia. Wala kita niyo pia pag-aramasin tuan haramay ni masusa kita niyo. Wala da kita niyo pia pag-aramasin tuan haramay ni kahunitan kita niyo. Diyaon tuan nasususa kaya hunitan. Inutba taniyo. Ayat suratul Baqarah. Iwan ayat suratul Al-Imran. Pagtawagan sin Allah Ta'ala umat na kauna kan Adam panagnaan. Tiyay nila kugiwan kuyag. Pagtawagan ha umat haulihan. Nagutong bisod. Ubos iminang, ubos di. Sa kawa imbariman. Imbariman usog, iwan bariman babae. Iatod nila yung dunya, kabayaan sin Tuhan. Iatod nila yung jasad nila, kabayaan sin Tuhan. Wala nila iatod din dunya, kabayaan sin nafsu, kabayaan sin syahwat. Wala nila ra iatod din baran nila, kabayaan nila. Iatod nila, kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Fanzuru ayyuhan nasa li anfusikum. Aturun na to, hisiyo kita niyo. Nagkata ni matod, biya ko lang nakang Paulo. Sinhanignal ka, he Paulo, wang di makatawat. Fattakullah ibadallah. Mumuson na to, imbaran na to. Mumuson na to, nyawalian na to. Hapag mumus kabayaan sin Tuhan, wala nalilingogin umat. Hababaw sing gumiwiya sing kalingugan hamasan na ito ini. Wala kaya papagmasyata ning gumiwiya sing pagmasyata hamasan na ito ini. Wala nahihipuing gumisim manusia biya sinamasan na ito ini. Sagawa, biya baitaan sin Allah Ta'ala. Papirru ilallah. Harap niyo umalog pa Tuhan. Inimalot pa Tuhan, masanyangin jasa da kamuhi. Innanay ko din nga kabayaan sin Tuhan. Aun ubat susya. Way ubat susya. Uy. Di saan kaubatan? Ang kaubatan daan sakit, bang magpugdan iwan ubat. Ampeng kamatay, di saan kaubatan? Biadagbos ubatan na sin taong kamatay. Dungugon na to, unimbay ta sin Tuhan. Ya ayyuhallazina amanu. Mga kamu bariman. Naimbukon bariman, way nakalamugdi. Ya ayyuhallazina amanu. Mga kamu pia pakainin lukon iman unum. Kauhaan tagupat kajam. Ittaqullah. Mumusan niyo to din jasad niyo. Ayarin niyo to din jasad niyo. Bukon kami nagpapanjari. Wairon na hinang niyo habaran niyo. Nabihaon tuan, gunting, buhok, piupula, iitom, piuputi. Di mabaya sin original. Mabaya pangita-ngitaan. Mabaya kelapan.
Di mabaya sin original, di magreda sin kabayaan sin Tuhan. Subay kabayaan sin nafsu. Subay gulalan sin tao. Inggulalan sin Tuhan, mayroon na mabaya. Ittaqullah. Hakka tukati. Mumusan niyo yung dasad niyo. Mumusan niyo yung baran niyo pag mumus kabayaan sin Tuhan. Biya din yung dagbos. Tu ininangon na to. Ampa na to mamumus, injasad na to, kabayaan sin Tuhan. Ampa na to mamumus, inyawalihan na to, kabayaan sin Tuhan. Ampa na to mamumus, ingkabuhi taniwa, kabayaan sin Tuhan. Ampa na to mamumus, ingkamatay na to, kabayaan sin Tuhan. Turay ninangon na to, hakka tukatihi, sa rayaw-rayaw pagmumus. Hikaisa. At-ta'atu al-ibadah, adamul maksiyah. Pagtaat sadya kita niyo patuhan. Kiyukuhan. Sakaling kiyukuhan, magtabok kita niyo lang na konsum, bonus. Dari saan makakuyad? Ba't ako nagtabok bonus? Dead on arrival. Aum pa, dead on dispatch. Unim miyatay, amin timabuk atau amin tiabuk? Amin tiabuk. Nain timabuk. Magpatud da. Aun waktu rin nga, di na matabukin na do. Na. At papagtaaton kita niyo sintuhan. Papagibadaton kita niyo sintuhan. Ayaw sadya kita niyo magmaksiyat. Yadto in number 1, pagmumusta niyo. Hikarwa, kasratu jikrillah, adamun nisyan. Patauron na to, intumtum na to patuhan. Sakali sambil maas-maas, matumtum habudyang. Di para lang na maas na to ini. Manglawag ubat. Magpatukas simbukog. Magpatukas sinunod. Mag-uno, magtahadyod bukon. Taan yung mga tuwan. Niat sadya, maksiat na. Kabtangan sadya, maksiat na. Hiwal sadya, maksiat na. Uzkurullaha jikran kasira. Panumtum kamu patuhan sim panumtum sa taud-taud. Bukuratan wa asila sindumi wan sinadlaw. Naring amay na at pabihaon. Sinadlaw jumaat, piabidda sintuaning karayawan. Siyusim makasud, pamasjid, panagnaan. Makasahap siya, biya siya sin nagkapagsarat ka hamuk unta. Kuiron tuan kuyaran, lit hindi matong kata. Sa dalawang naon, daiklog. Na iniklog, hamuk iklog, di misan kau kansukan. Sakali piya kuyag kau sintuhan, bangkaw nakanaog papanagnaan, simahap kau panagnaan, dihilan kau sintuhan pahala unta. Nakapagsarat ka kau adlaw jumat, pahala unta. Uno pa, nakalamod kau halistahan si malaika. Way na kau nalista katan adlaw, sa nakalamod kau halistahan sin adlaw jumat, way ruinday no inusin tao. Gaman inasyuta lang ni magkuanan. Magut ba yan? Analong na mahawak. Namadto kita nilong na sabay na magkamat na. Subhanallah. Hikato. Kasratu syik. Kasratu syukru lillah. Patauron natin pagsyukur patuhan. Ay kita niyo magsyukur, ingat na niyo. Ay kita niyo magsyukur, kusog ta niyo. Ay kita niyo magsyukur, pasugpatan ta niyo. Magsyukur sadya kita niyo patuhan. Anishkuruni wali-waliday. Parmansin Allah Ta'ala, pagsyukur kau muna kako, ampa kau magsyukur kan ina mo kay ama mo. Biyahon tuan nagsyukur sadya patunang. Imbagay nagsyukur habagay. Bagay lang na kuno kita niyo magsati magbalik. Taniyo mga tuan. Into nasabot yadto. Amo natin pagmumut. Hakkatukatihi. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ay kamu magpakamatay hagulalan kabayaan niyo.
pagpakamatay kamu hagulalan kabayaan sin Tuhan. Uning gulalan kabayaan sin Tuhan, nagsusukur pa Tuhan, nagtataat pa Tuhan, nanunumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala. Uno pembiyata sin Allah ta'ala, wa'tasimu bihablillah. Ay kamumutas dengan ini. Kaya kahara din isin tao. Asubuhan na yung barad mo, bang wala na kau miutas dunay ini. Bang kau miutas dunay ini, lugi na kau. Khasirat dunya wal akhirah. Nalugi na kawa dunya, nalugi na kawa adlaw akhirat. In lugi dunya, iban lugi adlaw akhirat. Khusranun mubin, lugi di matabang. Ampay lugi na tunay din. Mga umbagay mo, parahan kau. Ang pendid tumisan ang bagay mo, ang karayawan hiamak mo, ang karayawan mo, way na pagdihil, wang bukon, ijinsin Tuhan. Wa'tasimu bihablillah. Biadinin kagi na to, mamaugbog doon na ini. Kumuyag sadya kita ni Hato. Sa yung kakuyagan na to biyahon, sin ba? Sining kakuyagan sin tao. Na, uno yung kakuyagan, man radiya billahi rabba, siyusin tao makuyag magtuhan to Tuhan Allah. Labing kuyag sin Tuhan kaniya. Di kita niyo makananam kuyag, bang bukun biutang sin Tuhan. Nalong mo ko, kimuga ko pagkaon, nakansyon pagkaon. Di mo ka na naman yung kuya gabaran mo, ibang pagkaon mo, bang wala biutangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kuyag sadya kao patuhan. Hikarua, wabil islami dina, kuyag sadya kao haagama mo. Ay mo na pindahin kabayaan sin Tuhan, panapso mo, pasahwat mo. Nasipog na yung Yahudi, nasipog na yung Nasara, nasipog na yung Majus. Piagbantog nila na yung mangi. Piagbantog nila na yung maksiat. Piagbantog nila na yung waywadyo. Piagbantog nila na yung mangi adat. Inarama, mumus. Dinur rahma, arama pagkasila siya. Naturabiyaon, way mansin, di aturun simbabay mbana, way nalang nasin mo. Pangit na kau, ungas na kau. In parsug patansin tao, sin, iban sin. Bukun ng parsug patansin tao, magtag-ipon patuhan pasi. Dahil nga sabab yan, biyayta sin Umar ibn al-Khattab radiyallahu an. Ar-rida, ingkuyag. Jannatud dunya, surga dunya yung kuyag. Iusal Tuhan, sintaw piyag maksiat. Istamilir rida, pakayaing kuyag kabayaan sin Tuhan, ay sadya kau magpakpakay hakuyag hakabayaan sin kuyag. Na, nagpapakain taw hakabayaan sin kuyag. Mangdadanin amahanak, may tamang dada, di magpangdihil sin. Mangdadaday na anak kamaas. Waya kulong na piupusakaan. May kan maas na siya. Way saan pang dada pa kaniya. Bang yaw ning kuyag. Makuyag kau mag-aagama ini. Makuyag kau magtuhan at tuhan niya. Ini katu. Raditu billahi rabban. Wa bil islami dinan. Wa binabiyin wa rasula, makuyag ako magnabi, iwan magrasul, hanabi kahinapusan. Mga kakasisin Allah Ta'ala, amad to, imbeta ka to, taniusin Allah Ta'ala, uuhon na to yung jasad na to, uuhon na to yung walihan na to, papagbuto kong taniu, hakabayaan sin Tuhan, kung iwan kuyag, magtag-ipon kaniya, yasin pagtag-ipon, sim mga sila bariman, nafaani wa iyakum minal ayati wa dzikril hakim, aqulu qawli hadha, wa astaghfirullah li wa lakum,
wa likaffatil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsira. Tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ibadallah. Yaqulu rabbul izzati wal jalal wa tajawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Mauli mga umat Islam ang kabtangan sinupat khalifah. Lawi aula kamanghuran khalifah Sayyiduna Ali tungod papagmabuka takwa. Uning kabtangan niya at takwa yung pagmabuka patuhan silahul aqwa sanjata makusog way makaliw kusog. Magkagunahan kita niyo sanjata makusog. Ipaguno daon taniw pahamas malagwing buno na to di biasing kanila. Gamit sila sahid. Nain kita niyo. Bang naturi mapakain sanjata malaggo. Amo ng takwa. Buhi kita niyo sa patay na natay na to. Piatay na sin napso na to pamangi. Piatay na sin sawat na to pamangi. Piatay na sin akal na to pamangi. Silahul aqwa yahmi bihi nafsahu 'anil ma'asi wal maharim. Sanjata sa lagu-lagu way makaatukan niya mangdaraog di pagdaurun. Hipagproteksin niya walihan niya iban sinjasad niya. Sakali niya yaran sintawahan siyam niya. San siya nilaw na maasma asan siyam da. Uy. Hansam ko maguno. Nahansam da ko patuhan. Bangkaw hansam mapagtiaunan tumtumaon da hansam din kay mo. Ngalong mo malingkat yung badyo ko rin kanya. Badyo mo sa dyan malingkat. Di da mapindahin lupa mo. Pangit da ka. Sa hadarat sintuhan. Kawa sa sintuhan yung magpindah. Na. Uno yan imbiyata kato taniw sin Sayyiduna Ali. Pakayan yung sanjatayan kawan tagupat ka jam. Mabukain syaitan kaniw. Di kamu manglamud-lamud amangi. Patangkison kamu sintuan ding hamangi. Iwan tumangkis kamu ring hamangi. Bihaon tuan nang lamukain tao. Uno yan. Ala amalu bitanji ng bilwag. Biawaw bukan niya ini niya. Imbihaon tiyaw na tuwa jatas sa sakatan. Pagsapahan, dahon na pagtiyaunan. Inihamalan sinatay, iwan jasyad, amurin mga bariman. Hikarua, al-istidadul yawmir rahim. Pag sadya kaw sing kamatay, ikaw magkadya sing kabuhi. Ay mo nakapinin waktu mo, pakabayaan mo. Usala na in waktu pakabayaan sintuhan mo. Naita. Tiagnaan na kau sinimbayron min sindunya rijik. Inut-inut na kau kiawa sin lomkubul. Pakaya. Pagsadya kau sinrahon mapatay. Hikatu. Ar-rida bil kalil.
kuyag sadya kau sindirihilan kay musin Tuhan. Ay kau mangibog. Nabihawon Tuhan, nag-inggitin tao. Nangibugin tao, aun panjarisin Tuhan miskin, aun dayahan, aun sarang-sarang. Ar-rida bil qalil. Kuyag sadya kau hatiu-tiu. Ama sadatu ini, di da kumuyag sin tiu-tiu, di da kumuyag sin sarang-sarang, di da misan kumuyag misan mataud. Mga sila, nasabot yaddo. Ahabbu ibadallah. Kalasaan sila sinallahu subhanahu wa ta'ala dahil nga kabuhi nila sambil pakamatay. Kaya napusan, di matungin mga sahabat para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wakalu ya Rasulullah, nangasubo sila sinto pangasubo. Di na to'y pagpangasubo. Pangasubo na to, abihaw, nisyo makusog koneksyon. Kansiyo party. Nalaw na'y kuya, way na. Way na'y kuya kay ate, way na. Naisyo na ba? Di matungin mga sahabat para Rasul sallallahu alaihi wasallam, nagdara sila sinto pangasubo. Kagunahan na to, awla-awla masa na to ini. Unim pangasubo yan. Man ahsanin nasi ilallah. Ya Rasulullah, hisyun siya rayaw-rayaw manusia pa Tuhan. Way Tuhan, mga subuhay ini. Sa kaman mamayta, banglaw nariraha kau man ini, ako rin tao marayaw. Hisyusin tao na kapangasubuhay ini. Ang paway sabmal sing nyawalihan niya, way sabmal sing jasad niya, siyan tao marayaw. Mayta, mabaya siya marayaw pa Tuhan na dunya manadlaw akhirat. Injawab sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hisin tao marayaw patuhan, bang marayaw na patuhan, marayaw na papagkahin niya. Injawab sin Nabi, al-aqil, amin tao barakal. Pangasuboy karuwak. Man a'laman nas, sisiwin tao maingat magtuhan. Ini pangasubo biyahon, intaw rong nahiraw ko man ini ako rin genius. Impya nga subo nila, hisyu in rayaw-rayaw maingat magtuhan. Injawab sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-aqil in tao maingat magtuhan amin tao barakal. Hikatu, man a'abadan nas, hisyu in tao baribadat patuhan. Injawab sin Nabi, al-aqil amuren tau tagakal. Memando ka kita niyo mga tuwan. Bang nagkangi-nagkal na to magtuhan, kangi kata. Nalong na ya Rasulullah. Impangasumo na mo, to hamok ng jawaban mo. Jawawa ka mo halilayan. Al-aqilu. In arisin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in tao barakal man amana billah. In tao wala niya kaya nginakal niya, nagpaparat siya marayaw patuhan. Man amana billahi wa rasuli, nagpaparat siya patuhan iwan parasul niya, di mangakal inatay niya, di mamuting inatay niya, di mamuting inakal niya, di mamuting kabuhin niya. Sadikul masdu, karon neng kabayaan sintuhan, inlingog hamasan na to ini, nagakal. Usog, akalanin asawa. Babae, akalanin bana. Sinsi masapa sila patuhan na waktu pagtiaon. Sinsi majanji sila pa Allah Ta'ala waktu pagtiaon. Wala pa nagtitiaon pagbugsak na pasikan, aun nasa janji. Ano yung mga tuwan? Man amana billahi wa rasuli wan nuril ladzi anzalna. Nagpaparat saya patuhan, nagpaparat saya panabi, iwan piarat saya na insahaya ini. Na ikatu, wa amara bi taati.
hihinang niya in pag marayaw pa Tuhan. Tiyatangkisan niya in pagmangi pa Allah Ta'ala. Na murah-murahan mga kakasisin Allah Ta'ala. Dito kita niyo kagunahan na to amasa na to ini. Di na to nakakausan. Palihalaw nimbaran na to. Intawd si maksiat. Harap na to na pa Tuhan. Papirru ilallah. Harap na to na simiha. Harap na to na umalok pagkabayaan sin Tuhan. Hisiw-siw miyad to pagkabayaan sin Tuhan. Huwa maulakum ni'mal maula wa ni'man nasir. Amo na in mananabang kaniyo, amo na in nagdirihil kaniyo, amo na in nagpapalihala kaniyo. Sallu ala nabingkum, fa inna jalla wa ala yaqul, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, warda Allahumma an khulafa'il arba'ah, Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali, wa an sa'iri sahabati ajma'in. وعنا معهم بأفوك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين من اليهوديين والنصرانيين وجميع الطغاة والمفسدين في هذا الأرض يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أكرم الأكرمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان اللهم ثبت أقدامهم ووحد صفوفهم واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين اللهم انصرهم نصرا مبينا وفتحا قريبا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإخواننا الفلسطين يا رب العالمين اللهم أنزل عليهم الغلبة والنصرة والتأييد يا رب العالمين اللهم أنزل عليهم الرحمة والغلبة والتمكين يا رب العالمين اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين اللهم أنقذ مسجد الأقصى من الصهاينة يا رب العالمين اللهم أنقذ مسجد الأقصى من الصهاينة يا رب العالمين اللهم دمر النصارى والمجوس والصهاينة يا رب العالمين اللهم دمرهم اللهم أهلكهم فإنهم يؤذوننا يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة